A šta ja da radim? O, ideja! Ja obožavam lizalice. Ukrasit ću tortu sa njima. Ej, Patrik! I ti si ovdje? Hoćeš lizalicu? Dobro, daću ti jednu. Baš je ukusna. Izvoli. Šta je to? Gorim! Odlično, to sam i htjela. Hvala ti. Lizalice su se istopile. Baš ti hvala, Patrik. Dakle, sad ću uzeti veliko pakovanje Pringles. Evo ga. A sad ću ga preliti tečnom karamelom. Ovako. Da, izgleda baš super. Još malo. Gotovo. Gledajte, napravila sam cilindar od karamele. Namerno si to uradila, Janice. A sada stavljam to na tortu. Super! I dodat ću par slatkih detalja. Što?